صبح بخیر. صبح خیر، چی خیر؟ ناز خوب کردی؟ ها رحمت. قریب سحر خوبم بود. هیچ گپ نی. با نزدیکی در خونه‌تون بر راحت خوب میکنی. مرحمت گذشته شین صبحانه میخوریم. رحمت. تشکر به شما پرویز که برایم تشویش میکشید. مشکلی تو رو حل میکنیم. بعد مینداری میکنی. مرحمت گیر. چطور حل میکنیم؟ تهدید دیروزت نسبت عزیزه جدی بود؟ من برای پدرم خواطر شدم. همه کار درست بود. سر اول یگان ریشه عیبشون رو یافتن لوزی. تو در آنجا یگان چیزی شبهناک رو دیدی؟ به نزد آنها یک زن آمده بود. دخترش برای کار به خارج رفته است و بدرک شد. و در آفیس باز یک دختر بود. بدتر من او را در کوچه دیدم، لیکن نخواست با من گپ زدن. گفت که من او را با کسی مانند کردم. وی دروغ گفت. به فکرم چیزی را پنهان می دارد. برای چی تو این خیلی فکر میکنی؟ از پسش رفتم و دیدم که در قهوه خونه کار میکند. نام مادر اون دختر گم شده رو میدونی؟ به نظرم زینب. بیا در شبکه‌های اجتماعی او رو میکوبیم. نسبش رو میدونی؟ نه، از کجا؟ سیمایش در خاطرت هست؟ ها، بینا میشناسم. اگر دیدی گپ زن. خب. من وی خودی خودش. تو در این شبکه هستی؟ بله. وی نویس. خب. حتما به وخوری دعوت کن. خب. جواب داد. این برای علاقه. در این کاغذچه رقم‌های نوی تو. بیاین خیل میکنیم. من به قهوه خانه میروم تا با وی دختر پیش خدمت شناس شوم. تو نزدی زینب رو. اگر صحبتتون رو با تلفن ثبت کرده توانی به نهایت خوب می شود. لیکن حتما روزگیش رو پرس. فهمیدم. خب. راننده ماشین یک جوان بود.
چهره بسیار آشنا داشت. جمشید برایم ذره فرق ندارد که تو کجا میروی، از کی میپرسی، کی را میپرسی. لیکن موری همالیکا رو یافته بیار. نمیخوام که از پشت یک دختری ابله آبروی شرکتمون ریزد. چشتی خیز رو. قبول. салом алейкум. омодаед ки фармоиш доред? агар шумо тавсия медодед бисёр хуб мешуд. дар қаҳвахонаи мо ҳама чиз болаззат аст. бисёр хуб. як қаҳваи сиёҳ ва ягон ширинӣ биёред. хоб дилатон дур наравад, чеҳратон бисёр зебо аст. ташаккур. ин таъриф ба ҷои чойпулӣ аст? ғами чойпулиро нахӯред. ба назар мерасад ки аз истироҳатгоҳи хориҷӣ баргаштед. мехостам ки ҳақ гӯям, аммо ман ягон бор аз Тоҷикистон берун набаромадам. ҳатман меравед. хоб ман равам фармоишатонро зудтар биёрам. раҳмат. боз биёед. ин шумои? ассалом. марҳамат гузаред. марҳамат. раҳмат. марҳамат чинед. раҳмат. шумо гуфтед ки дар бораи духтарам гапзанон карданиед. дар бораи вай ягон маълумот доред? ҳоло не, лекин мо ин масъаларо омӯхта истодаем ва ба мо ёрии шумо лозим аст. албатта кӯшиш мекунам ёрӣ расонам. як лаҳза. инаш боз чӣ? бо кадом мақсад? бубахшед, ман аввал бояд иҷозати шуморо мепурсидам. ин фақат барои он ки ягон чиз фаромӯш нашавад. не, ман болои сари худам бало хариданӣ нестам. овозаю дарвоза кардан ҳам намехоҳам. берун равед. маро дуруст фаҳмед, ман ба шумо ёрӣ расонидан мехоҳам. илтимос мекунам ба берун равед. илоҷи ҳамашро худам меёбам. намехоҳам ки мушкилоти оилаи ман мавриди тамошои мардум шавад. берун равед. равед аз ин ҷо. равед аз ин ҷо. агар аз фикратон гаштед, занг занед.
биё. ҳамаро вайрон кардам. аввал иҷозати занро напурсида диктофонро гирондам. вай тарсид ва нахост бо ман гап задан. ай бихудам. ҳеҷ гап не. ин хел ҳолатҳо мешаванд. ман сомонаи гуфтагии туро меомӯзам. биё ҳамроҳ мебинем. бубин аз ҳад зиёд рангоранг аст. боз дар ҳама ҷо ёдовар мешаванд ки маоши осон ба даст меоранд. ин тарзу усули маъмулии сомонаҳои қалобон аст. эҳтимоли зиёд ки вай пешхизмат одамони ҳамон қалобон аст. барои ҷалб кардани духтарони ба мисли то нақши хоса мебозад. шояд вай аз тамоми корҳои ин қалобон бохабар нест. аз ин мебарояд ки мо ҳеҷ маълумот наёфтем. ҳа, аммо мо ҷустуҷӯро нав сар кардем. онҳо бо шакли маъмулии қалобон кор мекунанд. ба эҳсосот фишор меоранд. кӯшиш мекунанд ки духтарон саволҳои мушаххас надиҳанд. танҳо ҳаёти зеборо пешниҳод мекунанд. аммо дар асл ба зиндагии онҳо бадбахтӣ меоранд. таблиғ ҳам ин гуна кор мекунад. таблиғ? бале агар оддӣ карда гӯем, он чизе дурӯғ аст ҳамчун воқеият нишон медиҳанд. чӣ бояд кард ки ба домин фиреб наафтем? ба ҳар гуна маълумот бовар кардан лозим нест. омӯхтан дар кор. ва боз азиза ба хонамон омада таҳдид намуд ки ба падарам зарар мерасонад. ин воқеа кай буд? дирӯз бегоҳӣ. дирӯз бегоҳӣ? шиносномаатонро дидан мумкин аст? ҳа? ана. раҳмат. хуб шуд ки ба мо муроҷиат кардед. мо тафтиш карда мебинем. бо шумо дар тамос мешавем. салом азизам. гӯш кун. як гап ҳаст. аксҳои кормандон саросар сохта аст. ин чӣ маъно дорад? ин аксҳои худашон нест. ҳамаашро аз шабакаҳои интернетӣ гирифтаанд. видеоро бошад аз нав садо гузоштаанд. кӯшиш кардаанд ки симои одамон ба тоҷикон монанд бошанд. яъне ин ҳама одамон бо ширкат ҳамкорӣ намекунанд? рост мегӯӣ, бин ҳатто акси азиза нест. зайнаб менависад. бубахшед маро ки асабонӣ шуда ба саратон дод задам. ман барои гуфтугӯ розӣ ҳастам. илтимос бидуни сабти овоз. офарин. ҳеҷ боварам намеояд ки аз фикраш гашта бошад. шумо бо ман меравед? Не, ба фикрам танҳо равӣ беҳтар. пӯз натарсад. хоб. хонаи журналист дар ҳамин ҷост.
салом алейкум. даромада мумкин